Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин Нур Спорт KG YouTube каналыбызды күзөтүп барып аткан улуттук оюнубузду сүйүүчү саяпкерлер, балбан абалар, акелер, үкөлөр, жалпы достор. Мынакей жараткан Аллах Таала насип этип, 2025-жылдын 8-августунда Алабука районубуздун Соломо базардын жанында турабыз. Анан ушул жерде достор. Кудай буйруза 12-август күнү Аллах Таала насип этсе, Алабука, Аксы, Чаткал району биригип, 3 район биригип, Алабука районунун 1-май айыл өкмөтүнө караштуу Кашка суу жайлоонда жайкы аламан улак өткөрөйүн деп атабыз. Эрең иши бар, андан кийин аламан улакты таштайбыз. Иши кыза бүгүн ошол улактын, ошол оюнубуздун жыйыны болуп жатат. Мындайча айтканда кеңешүү. Кудай буйруза азыр аксакалдар келди, жаштар келди. Баарыбыз ушул жерде салымдарыбызды, ар бир айыл өкмөттөн болгон кошумдарды, салымдарды жыйнап ушул жерде жыйынтыгын чыгарып аткан учурубуз. Кудай буйруза биз менен чогуу болуңуздар, көп видеолорду сиздерге бөлүшөбүз. Кудай буйруза. Мынакей 8-август Алабука районубузда Раушан экөөбүздүн чайканасында ушул жерде жыйынды өткөрүп атабыз. Палбандардан дагы сүйлөтүп келатам акырын. Эртең Кудай буйруза өтө турган 12-августта боло турган оюнубузга биздин аксакалдарыбыздын дагы калуу тилектерин кошо кетейин. Мына эми Кудай кааласа көптөн күткөн оно тоюбуз жакындашып келип атат. Аман эжен ушу тойду өткөрүп алсак, баарыбыз Кудайым өзү колдоп, ушу элдер баардыгын күзөтүп алсак, ширин той кылып өткүзүшкө Кудайым насип кылган болсун. Эмне дейт элек, ушу аксакалдарыбыз уюштурулган 3 райондун ортосундагы ынтымакты мекемдеп аткан ыркесебиз жакшынай өтсүн. Кудайыбыз колдоп, могу аксакалдарыбыз кичине патазын берип турса, балдар жакшы улактарды чапса жакшынай кылып өткүзүп алсак, жакшы ушу. Бүгүн ушу масштабты өткүзөбүз, анан 12 күнү улак Кудай кааласа насип кылган болсо жакшы өткүзүшкө аракет кылабыз. Рахмат. Şu 3 rayondan ынтымак улагы аман эжен тынч өтүп кетсин. 12 күнү келе бересиздер улакка. Мына Соломодо жыйылып отурук, Алабука, Аксы, Чаткалдан келген ошо ынтымак улагын уюштуруп аткан балдар бардыгы Кудай кааласа 12-синде Кашка суу жайлоонда ынтымак улагы болот. Элдин биримдиги ынтымагы үчүн, келечек муунга баягы өзүнүн салттарды калтырып кетиш үчүн, көрсөтүш үчүн азыр уюшулуп, балдар чоң даяргерлик көрүп атыр. Кудай кааласа 12-синде келип, чабып тамаша кылып кетсеңиздер болот. Кашка суу жайлоосунда. Бу балдарга кааларым өмүрлөрү узак болсун, өрүштөрү жайык болсун. Дайым ушундай ынтымактуу маракелерди, элдин башын бириктирген маракелерди уюштурушуп, элди ынтымакка чакырышып, биримдик боло берсин. Бул улактын тынч аман эжен өтүп кетишин каалайбыз, тилейбиз. Бардыгына ошо оомат балбандардын келип тамаша кылып көрүп кеткиле. Рахмат. Ушу Кочон экенин айтканына кошулабыз. Эми ушу Кудай неме кылса, ушу бардыгы биринчи ынтымак, ынтымактуу элдин ырыскызы бар дейт го, ушу ошого ынтымак улагы болуп аттыр. Ошого бардыгыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып ушу ынтымактуу болсок, улак жакшы өтө берсин. Ушу палбандардын өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун. Кудайдан эмне тилеген тилектери болсо, тилектерин ээлесин. Жакшы нерсе болуп атыр. Ушу мына алабакалдар уюштуруп, ынтымак улагын кылып атыр. Кудай кааласа мындан кийин дагы ушул улактар көп болсун. Эстафета болуп берилет да бул, туурабы? Аксыга, Чаткалга, Алабука ынтымак улагы дайым жакшы өтсө, тынч аман өтсүн, аманчылык болсун. Биз дагы ушуга кошулуп, бүгүн угуп келип калдык элем. Кудай кааласа ойлойбуз, улак жакшы өтөт деп, ынтымак болсун. Барса бар болайлы. Assalamu alaikum, урматтуу чабандоштор. Баардыгыңардын
kılıp atkan oyunlar jakşı bolsun, el yurtubuz tınç bolsun. Bardygy zamanybızdyň tınççylygy, elibizdiň tokçulugy, bardygy üçin şarapaty daim tokçuluk bola bersin, tınççylyk bola bersin. Bu prezidentlerimizge hem rahmat, Kırgızstan ança önügü ösüp atyr. Şulardan kılgan işin Allah Taala bereke bere bersin. Bardın ömrüňger uzak rızk nasip eder, uluk bolsun. Kılıp atkan ören toyubuz jakşı bolsun. Vuruş yok, talaş yok. Jakşı baldar çabuk oynap ketişine men tilekdeşmin. Aman boğula baldar. Böt, eke aksı, çatkal, alabka kiyген palbandar. Buza kalaza jakşı oyun başlalıp attyr, jakşı nerse başlalıp attyr. Uçunu jakşı ötküzüp, keyin estafeta kандай kılıp, arkası ulana bersine, ütbarına küç kavat densolik bersin. Uçu toydu hem jakşı ötküzüp olaylık. Assalamu alaikum. Bugünkü buna çoguluştu maslahatty jakşynay kılıp ötkürüp olaylyk. Uşul jaratkan Allah'a çeksiz maktalolar bolsun, şükürler bolsun. Alabuka, Aksı, Çatkal elibizden ıntımagı ketpesden ar daim uşunday uluttuk oyundardy uyuşturup, sport oyundaryny uyuşturup, el aldında yüzübüz jarık bolup külüp jaynap jüre berek. Assalamu alaikum. Hurmatly musulman bir toğanlar, amansızlarby? Şu hurmatly jerdäşler, şu 12-nji awgustga Hudaý berýär, Alabuka, Çatkal, Aksı rayondary ortasında şu alaman ulap ötüp atat. Oşo geliňizler, şunu uyuşturgan Rawşan ekelerge, aksakaldarga bardygyna Allah razı bolsun. Biz tagmy jaşlar Hudaý berse kийinkide biz bardygyna çurkap, bardygyn Hudakka bolsa golubuz alabız. Jaşlar çurkaýbız. Keçegide çyndan üspet etpey kaldyk, bilbey da kaldyk. Oşo uyuşturgan aksakaldarga çoň rahmat. 12 gün gelip göňül açyp, oýnap, gülüp ketiňizler. Hem ulaktyň bardygy janagalar men güýermanдар men bolat. Hurmatly şu Kırgız eli, barıňızlar ötüňizler, jakşı ulak bolat Huda kalaza. Barıňızlar kütöbüz. Hazır nokada var, Çakı'da da var adam. O kaynak bayı bugünlerden hali orada düşken yok. Barın aytın bir. Barı az 70-80 insan pul var. Yok pulda aytın ne aladan o aybek yok. Şehirten 12 günü ulakta tutulur. Ne etmezsek varsa o yağını ödünse kesin. Birinci mesele. Hani ikinci mesele bu yerse ulanıp ketvatır, ulangandan köklerinin mevcut prezidenti var ekan, ulaktın başlığı. Bunu alamam olmakta da olacak. O zaman ben görçesi koydum, kaynak faydalı. O zaman ulaktın ne mevcut, alamandım ne mevcut koyuldu. O ikide, törtte bala tam da körtte böyle koymuyoruz, tam da olur. Zaten şu, yani buradan gibi koylar bozda, o sırada ulusat ne mevcut var. O sırada ulusat ne mevcut koyulur. Zaten ona çok geçti vardı. Daha onda ne mevcut yok. Şularda geçti olaydı makul bir denizde, kol olsa yaxşı. Gönder, geç al kendini. Onu erten ulak sunu Onu erten ulakta keçiyor. O ister mahpuslar, harcam etler, erten baldar bozda dep koyacak endi. Alaman ulaktın prezidenti şaylar nakil etmek istenen elde söz var. Nazır uyuşturup atsak bir başlıca yok. Büröde de aynı zamanda o minin biletele değil, büröde aynı zamanda o minin biletine koyuldu. Büröde ortada göktürük. Nataz oluşan ki. Prezident koç hayla koysa, alan var yerden jarlancılar koysa, ama o şoka bir tane de kanyok fayda görüşesi koydu. Peki. Ben de jakşı oturuşlar var. Kaniyette doğuşlar koydu. Musa var. Ana yeter koyacağım açık bunları var. Orası hazır bu ayet o. Şu hazır bolbuza koydum. Görüşettiğine bakuldun ağzı. Bakıl. Bardın bir konusunu boza, bardın arasında baradılar. Bu şeyde şaylar atan adam boza, toy başlamış bir şey kavraşardılar. Etirak var da, anan gimci görsetler, gim kulağı dersetlere bu. Hani o iş emez, bir koyla koyamaz, o yakayda bir yakayda yetmez. Evde nasıl söz çıkar, biri cak süleyt, biri camal süleyt. Sözlü götüratkan boluş gerek, her nesek akıl çetirken adam boluş gerek. Tura. Mekaniyette kaçırmaz mı? Diyelim o çekit, bu ülke nasıl adam? Yelminen birge jürgen, yelminen birge turgan adam olacak mı? Mekaniyette boğazında vatan yerim yok. Tura. Toru söz aytып atası ha. Anan endi Huda kalarda tanışaşığın beze bağırdılar, amansız esensiz kursa baradılar. Anan dağın en mengal o Edward Gölbödün, bunu kıvrak sürgen,
Kayda bir şey taş boluş gerek jayıkta. Askın eleken doğru. Endi qancha bo'lsa ham terib qo'yish kerak. Yok hag'il bas kerak, yok jig'il bas kerak. Buni bu yerda aytaveramiz. Qiyin narsa. Elning kabelini olib buni sen o'tkazsa qiyin narsa bo'ladi. Xudo qalasa sarışıqın verdi 11 kuni borib, sen taşqashni terib, almalan meğlazınlar bir şerde ötken geçkenge bir kulak koyup koysa ham 4-5 daqiqa borib, Xudoy qilib, borib o'tkazilish kerak. Emin olarına koşulmazmı? Kim bu koşulmaz? Ana bakalım onga olsa onga, orası da onga olsa onga olsa Kuday kılavuz tutunca taş basıyor kereviz. Şu maçta koyarsan yerde gözünger var, başında altı boğazınlar, altınlar var. Yerge maçta koyuyorsun, yağı koyuyorsun, koyuyorsun, dengi kırat, Osmanlı kılavuzuna kırat. Gene de o, maçta gene mi? Çay yeri yaktı. Şu men aytar sözdüm endi. Vardın adı şeker ilgari bolaverdin. Şu ören toyuz жақсы жығылып тығылып жоқ ата бердin. Rahmat, aytqanыңыз keldi. Sayitbek söyle Aksakal'da. Endi bu yerda yaxshi so'zlar aytilyapti. Ular uyushganlar yaxshi, barcha uyushtirganlarga cho'ng rahmat. Biroq tanaga federatsiyaning nemadan bir adam tanlab qo'yish kerak. Bunaqa misol uchun bir oyda o'tmasa 4 oy bo'lsa, o'shadogo yana o'sha degan jadal qo'shish kerak-da. 5 oylik Qo'shlat. Aram yaxshi bo'lgan tomoqni bo'laversa, daha keyingi munlarga o'tkazib, eldan intimog'i, tinchligi, yaxshi chog'i o'yin qilish balvonlar. Güzel Yeni yüzünsün bayağı kılıçın saltın, harfını kalbay, doğulbay. Bunu yazın bulak bulandı. Gömür aktı olsun. Endi öğrenimler koydum öğretmenday bunun endi ülkede olmadı. Bunda meymanlara Yıldız'a söz verip var mı? Ha, söyle usta. Alem, ne diyebilirim? Mesela şu köpüsü katarına kalbasta. İstedim atölye yok. Atölye dayar emez. Yani böyle 3-4 at gelir yani. İçine geldi. Kamaşka ketebilsem. Köpüsten kalbasta, şu koşulursan elimine birge oluyorum. Kulak çakşı ötsün. Bakalaza ne çakşı ötse, bağır usta çakşı. Oşa ilgili kalan bana. Bana erken öyle organda da tabii bazı ülkede açık koydu. Biz hani sarımeden kızıldı gündüz batırıp. Onu da hiçbir şey olmayacak. O sonra gündüz batırıp. Kart çıkar mı? Kart çıkarmıyor. Sarı bilinçsiz eşketçi ikincisinde çıkarıp neme kılıp koydu. Sonra kaç gün kança ayga kança kadar geçse çekecekler. Yer çekecek. Anladın mı? Bunda federasyonun şayday durgan bozu, şu studiyalarına ar koygu nime kılıp ilgilep koyuş gerek. Ar koygu studiyanın işin bazı göz gerek. O şeyde mığıldığı o şu kasayan ışık olur. Kart çıkanı bilgiz için müzem çekildi onlar. Da o çok. O kart çıkanı verip duran adam. Hazır o kartçikaga sal şaşılıpay turbayık mı? Erten sentyavrdan onun mizandары çıkıvadır, anan keyin. Yıldızlar verip koyup yıldız bire götüremez, kart çıkanı götürmüş gerek. Onun mizanı var öyle. Kızıl kart çıkanı kim verir, kanun hukuku olur. O endi o jayloga barıp alıp, ondaka nerselerdi karta vermesler. Başka yerde çeşit gerek. O prezident menen kızıl kart çıkanı oşunda o çeşit gerek. Bu menin oyum, sunuşum. Tura. Men özüm jana bıraktım ben. Bu yerde hazır köp aksakallar, köp palvanlar yok. Şu körelgenden şerde ulak çağırıp, nazır pensiyaga çıkan ulakçılar da var. Çok oşular. Yani neymiş bayağı ne oldu? Teknik önlükten telefonda le göpsülü veriyor da öyle. İşte Türkiye'nin cevabında var. Kökte biri alıyor, pardon başlayıverelim. Yaktan mınçak sakal kırıyor, mınçadan kırıyor. Aşağı neyini sonuçum prezidentli kızıl kart çıkanı aşağı yaxşı bir jiyinda çeşiş gerek. Prezident şaylangandan mizamda болады. Өзүңөр бардыңар көрүп туруңар. Азыр УКМКга өткүзүп берген. Аламан улакты. Бардак боло берген үчүн. Алар ошо жоолорун иштеп чыгып атат. Эртең 1-сентябрдан чыгабы 15-нде чыгып калабы. Уруксатсыз мамлекеттик Вечный власттан уруксатсыз эч ким улак кыла албайт. Мурункура дайды улактар болбойт. Ошого мына азыр мына жыйында мен азыр сөз кеп калды айтып коеюн. Endi bu yerda Местный власть akimchilik hozir. Bu Mejdi rayonida bo'lgandan keyin akimchilikdan yaxshilab ruxsatni olib, xatlarini berdi. Militsiya borib,
Ganisadan barıp, başkalardan barıp turuş gerek. Ertenki günde ağalıqıda жақсы ötsün, bir çıpı olup, bir vuruş boza. Bunun 6 oğlu kuşum var devatır, üstüne 6 oğusu üçün de jetelek kese, arta oğustan 6 adamın barlar. Onun için bu jağın estek, bardığın mizan çekinde olu ataraylı. Ura dep bulatkan ulaqtar ötüp ketti. Hazır emin mizanды görüp atarsa ters çıktı. Kusura ayt senin. Bunday hazır Kasım'da önlüklerindeki para var. Onun için aşağı ayttamızdan keçiresler. To'g'ri. Rahmat aytamiz. Elga aqsaqallar, mına aqsaqallar başlaptır, bir adam başlap koydu, qalgan el menen ekenmiz. Şu Aqsı, Çatkal, Alabka rayonunun ellerine rahmat birinçiden. Anan uşul akça kança toптолду, işe топтоло турган оногуз бар экен. Ошо топтоло турган нерсени эми улак боюнча сүйлөшөлү, анан калган кийин аксакалдар эми кечирип койсо, ошону аксакалдар канчадан пайгезин чечейлик азыр ушул жерде. Канчадан коябыз? Турабы? Канча сомдон коелук? Ушуларды менин сунушум анан алымча кошумча болот. Ошого мына ушул жерде башта оноолар отурустар, сиздер айтсаңыздар, ошону анан биз коштоп, турабы? Мына аксакалдар ошого келдиздер, маслат бул, маслат ушу тойдун маслаты да. Ошого мына биринчиден ушудан пайдаланып мен элге рахмат айтып коем. Акса, Алабука, Чаткалдын элине рахмат. Ушу тойго айтканга эле ушу 2-3 күн ичинде ушунчалык акча топтолуп турабы? Элдин кызыкчылыгы мына ушулар айтканда Кыргыздын салты оногузунда ушу акчаны топтоп оюн уюштуруп берип аткан элге рахмат. Биринчи ушудан пайдаланып элге рахмат айтып кетели 3 райондун алдына. Анан ушу акчаны канча пайгадан канчадан коебуз деп сиздер чечиңиздер. Анан ошого карап bir 8-9 грамота бар, onu айтыңыздар. 1-2 та медал бар экен атка, onu айтыңыздар. Ошо анан атты эми ошо жерде көрөсүздөр да комиссиялар чечет. Кайсы атка берет. А грамотаны ушу мына ким Осмоник айткандай бир жакшы кичине үлгү болгон адамдарга берсек, анча-мынча кемчилдик болсо кечиресиздер. Ушу азырдагы биз кичине жүгүрдүк, ала ушу баардыгы жүгүрдүк, анча-мынча кемчилдик болсо кечиресиздер ама. Ушу канчадан коебуз аксакалдар? Ошону бир айтыңыз, чечиңиздер. Ушу бүгүн тойдун маслаты унулайлык, анан калганын кийин кыла беребиз, а? Толка акча койлабы же дагы башка сорун? Ошо сиздер эмне десеңиздер? Сорун алып келебиз кулакка. Жок, мына сиздер азыр ушу маслатта. Мындай кыла, мындай кыла десеңиз, ошону анан ошого бүгүн акчаларды топтодук, эртең аракет кылабыз. Сиздер эмне десеңиздер? Биз ошону аткарабыз акелер. Сиздер айтыңыздар. Бар. Айтылды, акча айтылды. Ana biz bana kelegile tağrakı bassan kayganı yurakı görüne falan olup yaxşı gilemlerden, yaxşı daraşlardan soğuraklar getirir. Mayli, sizler aytaverasizlar, ha? Qancha payga qilamiz o'shani taqdir olsak bo'ladi. Qancha olsa. Hozir o'sha. Ha, bular aysincha o'sha qarab turaman. O'sha fondda olib ketaveradi. Ochib beriladi. Endi bardagi nelar ichadi. Bu akça oldu alırlar. Bayağı bilmem ne kısım baş gerek. Aytalı var mı? Kaç gerek. Bende bu sayılarda can var mı? Bırakın ne yapmasın ama. Şapkalı şuraya vurmadı. 40 tane. Normal koymadın diye söz var. Oşağıda bunday bir başka adamlara sözü beytkan kılıp koygular belki. Öyle. Gilem kızlar 4.000 son, 4.000 son kan koysan gilem buluş gerek. Hayga koysan pul koysan 5.000'den kan bulmuş gerek. Oradan mizal mekan sunusu yaxşı. Endi bu bolda bizden tarafa koygular kalan payga böyle 40 ta paygani söylendiğinde 40 ta payga yetip varsa. Özbekistan'ın memin degan toyunda hem 25 ta payga koyup atır. 50'te. 25 yılda 25 çoğuruğa. 50'te koylar. 50'te da. Biz tele kılavuz 50'te kuda kalacak bolot. 50'te olsa bolot.
Suratkeşilik okuduk değil mi? Sizin aytkanınızda karşı besliyorum. 25 bin degen evi. O şerde çoğun payga okuduk. 25 bin koygunca siz 25 binge bizge çay üstürüp koyuyoruz deyip çoğun etmiş gerek payga. Men oyunca. Bu yerden pulu. Elge çatış gerek. Vargan değil mi? Yılda akılmasın. O elge çatış gerek. Bu mesela bunu 280 bin pulga alıp ayıpları gibi. Onu kadar kafana kılarlar. Bu özü ayaktan bir yaktan pul durat olan. O şey şimdi ama atıştırı şeyler, bizim ama atıştırı şeyler falan. Sakalda koyakını bunda ayga koyup. Kaday gözleştirekler. Cep koyucu gözleştirekler jamaz yok. Yergi de yerge çatıştırı. Bayağı rayondan, bayağı yerden navrümenen karşılıyor. Şunun aytkanda bizim Kırgızistan boyunca en taza soy alavkada ballar. Şu tazalığın götürtüş gerek. Yerdigin götürtüş gerek. Yerge katıktı neseni, yerge Kırgızistan ufağına tarkatış gerek. Adam bundan mahsus gerek mesela. Satı akşam sumalı tayına. Yok hazır. Soğuk paygani bir adam cazı otursa palmon aldı kança bin. Sebebi bu. Açıyor. İçine çıkıyor. Kanca işlerim düşüyor jar kulatta. Ha bunu esepteler. Esepteler kamise dağın bu 5 odan başka dağın kamise bir 10 ta. Aksıdan onu alabız. Çatkaldan bunlara dili görüş gerek de. Ha turabı? Ha bu alabukanı kılemez. Buna aksıdan kamise tüzöbüz. Bu akça bir tiyin kalbay turgan kılıp turup buna oşo onoga iyi kıykırganda ham men berdim ele kana oşo degендей болуш керек. Ошол жерде ham ушундай кыйкырып коебуз. Бул мынча берди, бул мынча берди деп бар деген. Бул тойдун максаты. О, туппа тура. Шатчы болуп кылып жаманатты кайламай. Ай, жо. Taygani, taygani kıykırıp bak. Ay, o tövbe, onu 10 bin, onu gidem de kıykırıp. Ha, canağı da var. Gezeke. Canağı. Şunu çeşmeden başladı öteli, çekin kılayım. Kança tutulmağa çeyin koyuz. Balant değil. Endi munogo mezbira koy Mirzal'ın da boyunca başka aksa gelirken pay tövbe. Ya 280 bin aksa var. Bu pay gelirken de. Endi o şoğa 5 binden 10 bin geçen çek koysa bola vakıra. Endi 10 bin ha. Gaza çekkeden gelgen gel. Yok. Pay gelirken 5 binden 10 bin geçen. Ben aytdım ki 4 5 bin sonra giremezsem o şeyin karşısında 5 bin bıraktım. Endi azım. Oyakta mınça gelir деп атыр го. Ошону канчадан коёйлук. Ha, iki жактан келген. Ошону канчадан коёйлук деп атыр. Ондай болсо ошо. Ben ümmet var ya, çıkartmaya mınça koy, bilen degeni yan var, yerger. Ayt yok. Ayt kılasın. İki жактан акча кезедели bir çek koy. Ошону аштырып, sen көп берже. Ayt kılasın, ben ama ayt kılasın. Ошону жактан келгенде 10 миңден болбой калат. Акча кылып койсоңор Birday bolar. Men bile söylesem, men şuna makbulum da misal üçün. Pay Akça. Onunla görseteli beriş gerek kalmadı. Ha, tupatıra. Görseteli beriş gerek. Kanır içine şey yok. Kökteşte taşlaganda men jigirma. İçine 9 bin çıktı. Taşıgın altı. Hayır, ol kesildi. Tumanlar endi bir yerde Alaman ulaştı. Екі жол бар да, біреу жоғарғы паттай қылды екі паттай. Бізге таңдалғанымыз біздің ойымызша жоғарғы қылды екі қылып паттай қылғанымыз жолымызда екі жаққа түсіп кетті. Oşa sözüne, oşa sözüne. Sadece жоғарғы паттайға 5 bin olsa, öyle payga 10 bin. Жоқ, осында қылауызды, мақұлыстар бақыры, жоғарғы қылды екі паттайға. Ne de isterim? Bazı şey söylemişler. Arkadaşlar. Adam 5 mara teke, 5 mara torpok. Torpokları kendileri alıp kaldı. Herifler açıkta. Eseslik yaptığında hem жақсы шығады. Arada tartıp görüyoruz. Yine hazır biz bazı avtobus getirişi var zaten bir yerden. Bunu aytıp almışlar. Kança kılıç gerek töy degende. 25? 25 dedişler ha? O tövbe 25 bin de aytıp koş geldi lan. Mağa niye töy vermezdi? Biz çöz bilmesini. 70'li vermedin lan. Bu yaktada toylarga barıp görüp 20 bin salvam töy dep koyup da. Gece 20 bin verip Başına aytılar. Akçalay berip vardı de. Töy diyeceğim akçalay alasın. Torpak diyeceğim akçalay alasın. Narx düşüp ketken deyim. Taylak da taylak.
Böyle koşmayın 25. Oşa tınç ey. Oşa tınç. Kaniyetke sağlıp, sırtına bir töö dep cazıp, içine 25 bin sağlıp, anan gibi berler. Jo ey. Onda 20 birer kız kutu alıp, meni qarasan bu nega 25 bin desem ne deymiz? Töö dep öyle 25 bin de Kaniyetke koysak. bir töö dep cazılgan, bola toşok, tüşüne toşok. Söz yok. 20 bin 15 bin. Paycı 20 bin, torpak 15 bin şunday. Oş, çavat, bardık bilet alın. Bilet bisiklet topulanı koy. Bistile çıkmadı şöyle özü çünkü. Sen otur da. Yalı görmek kendini gör. Erten oşa akçalay bolsa özüңүздөргө отчет беринге. Oңай болот да. Say bolsa akçalay bolot. Oldu akça. Anam buda kalasa janagıza bu. İşte oңай болот. Onta gilem, jakşı gilem dedi. Onta palas kılıp dele, alt dele koya veremiz. Onun üstüne dele akça koşupçu. Анан мындай аксакалдарга бир 10 аксакалга 1000 сомдон берип койсок кандай дейсиздер? Ош жерде, а? Ош жерде. Балдар, жаш балдар, эми ошо аксакалдардын патасын, жок, мындай аксакал, сиз шүйте беребизби? Эми сиздердин патаңыздар менен, пата менен биз көгөрөбүз да. Сиздерче болобузбу, болбойбузбу? Ашыкча пул бар, ey. Бирөө пайга албасачы, бирөө кыскартып койсок ошо жетет. Не дейсиздер жаштар? Келе, өө. Неграк кеп сүйлөгүл, палван экен. Чаткалдан коебуз. Оногу болбосун капачылык. Туурабы? Туурады. Чечим туурап алат. Бөлүп койсок, бу жерде 3 онолук болуп атат. Yani 4 oğlan. Ha 4 5 6 oğlan buna veriyor. İki tane yıl deyip dursa iki tane yok ortada. Buraya şey öğret, buraya gelet de ayta öğret. Bu Rossiyalı oluş gerek. Poşetlerle sırası. Elbiske sırası şöyle poşetler. Rossiyalar bağlı. Şalidaşkalar kolbana gelip. Toylarda işletken Rossiyalar. Anam ушул чечилбей калып атат. Бир тойдо тополоң болот, эртеси о тополоң наркы тойдо дагы айтылбай калат да. Жүгени жокко. Жыгылганга. Ушуларды бир чечип коюңуздар. Ошол жерде ошону айтабыз. Ошо балдар укканан келбейт да. Бу жерде айтылбай калып атат да, жүгени жокко берилет же берилбейт деп анан ол спорлошуп калып, судьяларды сәт кыйнап коюп атыр. Endi bu sözün türü sözde, endi jügörü yoktan bir türü söz var da. Canına saldı, vardı attı, bunu apar taşlayalım var, ötüp gitti. Hesap kuruş gerek bu. Jügörü yok, bu birincisi, ikincisi. Çıkılıp kakalı, endi o attın beşenezden de jet almayı çıkılıp kazan hali yok. Endi dağın onu özü asaldan çetsin. Hiç vakti ilgerden jığılıp mərəqə jetalbay alıp kapaya görgen emes. Men yok degende biri 150-200 toyda görgöndür biri. Bernigen emes. Jügeni şıpırılıp barğanğa oşa jetkizip barsa bergen. Onu ham jetkizip aparlar. Oşoda çeçsek jakşı. Avanı ayağa ötüp ketip bu yağı taşlagan onu emese emes çınçınına kelgende. Jügeniye katka Yemi jetelep ketatqanda Atay şüpürletele verip atadadı babanlarça. Hattega barsa bergen. Başka akıl demezde bargan bergen. Kaza qamoğun kelgende şüpür jügen şüpür Palvandar jönündө өтүп бергиле, ой. Шыпырлып кетиши мүмкүн. Шыпыр берип атыр. Yok, kap olup tutuyoruz da. Bir de atamız yanı olsa tuğa şöyle day. Rally şöyle verdiler. Rally şöyle jügeni yok at var mı? Sakın ketip atır. Jügeni şıpırılıp kaldı. Kokustan diye birөө şıpırılıp kaldı endi. Onu el görüp durdu endi. Oğu beriş gerek. Mına kete günü jügen şıpırılığına berbey kol buna. Kırgızstan boyunca nala takip atır. Ne kılavuz oşonda keçinişler ha? Beremiz. Beremiz. Yok aşağıdan bir mərəqə varsa beremiz. Geçin mərəqə canım ketip atır. Jügeni yok. Oşalı Sudiya işlere onday oldu. Ben size düşündürmezsem, çekeden bir o gep kaldı yok. Bastı değil mi baldan? Bazı atıştap kaldı. Jügeni çıpırıp aylaydı olan. Nimege o kurtuluş gerek. Oşan ayet vardır. Onu küret çünküle. Oğa veriş gerek. Ondan ya. Bu söz Ravşan ayet kaldı. Bunu beremiz mi? Jügeni yok mu? Beremiz mi? Berlet. Var mı sen beriş gerek? Kendi yanındaydı ama kendi maraka paralamaya kadar. Munda eken de serdi. Haligi attı bastı. At jakşı, palvanda jakşı. Jügeni şıpırıldı. Oğa veriş gerek.
O судья görüp durur. Şıpırsa berbeş gerek. Şıpırsa berbeş. Şıpırsa Şıpırı verirse berbeş. Kaynar şıpırlatkan ciğerim var. Bazı vaydazı geçer. Onu suya karaydı. Attı karmayız. Attı karmağına güzel şıpırı verdi. Onu судья ama berbeş. Жиылдан орын жетешіндігінде жығылғанға береміз бермейміз бе? Жетейін дегенге beriş gerek. Beriş gerek. Жығылғанға беріледі. Жығылғанға беріледі. Bizde ilgerterele misal için al seyen adamlıkın meynet degen. Hazır o Tajikistan'da teken akdelerine de şimdi jatkanda oşonu kaşat degen. Meynet kılganlıkı da bizde ilgeri meynet kılgan. Ki paygeni bölüp beriş gerek. Olurdan jetisken Meynet kılganda Suriyeliler bölüp. Yemi o ayaktağını nege alıp vermesinden öz üstü can avusturlar. Oşa bağı öz üstü sattı koy verelim. Özgür kanatta veremiz. Dügen göğe koy veremiz. Meynet kılıp barat ödür. Pasayla dügen süpürülür bas. Yerten toşta samanlı alıp be. Ha. Cem o nege bir bayrak kılıp bayrakta aylanıp gelip bir şekilde taşlayırız. Saman yakşı. Saman yakşı. Ne gedegende? Baldan yeke atır olatta bölünüpçü. Ciyim bol boy. At görbeşti. Baldan o yaka 10 tazı bir yaka 10 tazı turuş olar. O saman çok. Odan bir yerge taşlasa o bar bayrakta aylanıp gelip bir şekilde taşlasa o şeyde ciyim bolat. Ha? Başladı. At gördüler var var. Erten görüştü. Janağı saman kızana aytıp atpaysın, özün aytıp atpaysın. Nerede tar aytıp atır, pagırışıgine çeyim başka. Kişinin apartta şavatırım. Niçesine bokbalı atır da. Osman Ağa. Şu aytadın da aylanıp gelip turup o şekilde taşlasa. Osman Ağa. Bir zege saman kıladı. O şekilde taşlasa esen. İki yenge kılsan o akla turu olar. Mayrem koyan koşular. Sorununu alıp mikrofonu alıp saman kılasını şöyle sesep. Bayraklarını bayrakta aylandırıp yengesem. Oğuzda yok. Hayır gel. Yemi bayrak jönde bir şüleyin ay. Anan alımca koşumçasını aytasın. Anan bir yerde az oşo bayrak boyunca men aytıp bilen. İçine adamların sözünü ayt otam. Men özümün onu oşo bayraktı. Aylandırgan esep deyit ko. Gelip atıp men qaran bayraktı no palvan julup ketdi. Bayraktan gelip atıp men oşodan julup ketsem prema kete verişim gerek da. Hayır aylandı. O. Aylandı işte keregi yok. Sebebi futbolda dile. Voleybolda dile. Senin gelip atıp tartıp alıp koysam men ketem de dayışı. Abi bu kayta var mı? Ha alıp koysa darık bir yerlerde boldu. Bir aylandı boldu da. Bir aylandı. Varıp dağın aylandır. Bu aylandır ölse pegeyem. Tura palvanlar. Tura. Oşo. Muşu julup kettiğinde oşonu kayra yese aylandır işte keregi yok. Alıp ketem. Tura. Ne de ister? Tura. Oşonu aytıp koyun dedim ha. Sudiyalar aytatta. Yedim bu bayrak kaynağın gel sözün neden çıktı? Ben seni kaytayım da kapı olmakla göğünleri barınglak çağır gezin. Bunu şu sonra oydan alıp şergel paygan verip dururdu. Eğeneniz at bakkanan bir atın görüp oturan yer sili gitar kaç gerek değil. Üstüne palvanan bir gene şamaldap gezsin en sen ara koyasın. İki adam gel paygan verip dururdu. Bir baygın görüp kamil benim az palvandan. Tura. Oros. Oros. Ya çıl da Hem sakala koyla salkın. Hazır şu turuşta Sudiyalarda sayla uğramıştı diyette. Oşada şeref. Yok, kemçilikte de aytımızlar ey. Yaş baldar ey. Geldik Sudiya Arıyan'dan bitti turuş gerekti. Şu aksakallar mı ne diyecek, ister mi ne de bizge pirkas vereceğler. Buna Sudiyalar aytıp verecek, biz Sudiyaların sözün жаңыртып, sizlerin sözünleri жаңыртып, elge uğuz alırsa başka ne kılatın? Sizlerin sözünler biz için zakon. Anan bir yerde Sudiya çeçet, anan kim alparuçu çeçeti alparuçunun altına gelip alıp annesini aytıp vermiş gerek. Turağı, ben Sudiyanın sözünü aytıp veremin, anan bir telefonda YouTube'da çıkıp alıp durup, bir de alparuçunun başını katır baş gerek geliyor. Yolda Aslında onun Sudiya esen. Ya yerini spay on çamçağa çıdaysın mı? Çıdayбыз эми, bir ok деген жер бар да. Çıdап эле келип атыр ушуга чейин. Ушуну айтылган сөз, атылган октой кетиш керек да аксакалдардын сөзү. Сиздерге баш керек. Судияны тандап алгыла. Бол десе. Судья ана сен көп таштан келдиң, башка кылдым эмес. Бул жерге кеттиле кыласың, бул жерге. Мына Нараш Көкташтан болсо, немеден бирөө болсо каравандан бирөө. Караванда секин ынтымакташ иш болот. Кайсы болот? Алар меймандар өстүрүп судьяны Naraş akası daha söylep koyun. Mына Нараш, айт. Assalamu alaikum. Hurmattуу Алабука аксы, Чакал район аксакалдары, албандар, атышкоостор. Бардыгыңыздардын ден соолугуңуздар жакшы болсун. Ар жылы ушундай жакшы улуттук оюндарды ынтымакта, бирдикте өткөрүп, дүйнө элине
баягы Кыргызда ошо райондор жакшы өткөрүү деген жанагыга ээ болойлу. Элге рахмат. Ушундай бардыгын айтканыбызды кылып туруп, кичине болсо деле кол кабыш кылып берген биздин элдерге чоң рахмат. Мына ушу жараткан Аллах аман эсен 12-күнү жакшы кылып бизге жанагы мээри төгүп аман эсен жакшы өткөрүп алайлы. Судьянын бир жанагын айтып коеюн. Мына эриңиз айткандай, бу жерге баргандан кийин менин оюмда бир 4-5 судья болсок, бирден рация болуш керек да биздечи. Рация болсо ошо турган жерде айтып коебуз. Азыр көп жерде бири-бирин жетелеп судьяга карабай эле барып алат тайгеге. Оякта судья карай берет. Анан тууганы болсо, мунуку берип эле бер дейт. Көрүп атырык да көп. Жолда бой. Кодолонгон бойдон кетет. Бой. Судья туган башка бир судья. Аксакалдар башында ушу сүйлөйбүз го, чогулуш. Чогулушты кандырып коюш керек да. Калбандар, мынияктагылар ойлонуп калыш керек. Мен улаксап безем. Не болот экен, а? Депчи. Иштин бүтү истерде чогулушты катырып коюңуздар. Судьячылыкты Кудай кааласа колдон келишти аракет кылабыз. Рахмат. Болсо, могундай да. Мисалы азыр аксылык туугандар 100 миң алып келди. Өлөн булак 100 миңди кийин ушуларга бериш керекпиз. Беребиз. 30 миң алып келсечи, 30 миң олорго бериш керек. Тура, не дейсиздер? 100 миң алып келсе биз бербей өткүзгүлө деп койсок дагы болбойт. Ашына апарыш керек. Ашына апарыш керек. Анан аксылыктар өткүзгүлө деп койгон болбойт. Өткүзгөндө как ошол канча алып келсе апарып беришибиз керек. Аксакалдар турабы? Туура. Ошондон расчётун алыңыздар. Быйыл общий өткүзүп атыр. Быйыл общий. Район деп атыр. Ошо кийин деле общий болот. Кийин общий болот. Кошушубуз керек да анан. Аксылыктарга ташап коюштун кереги жок. Мисалы чаткалыктарга туурабы жылдыз? Жылда общий кыла берет зор. Кандай болот? Ошо эмги жыл. Ушу шайланган адамдар кийинки аксы алабы, чаткал алабы, дал ушундай кызмат кылат. Кызмат кылабыз. Дал ушундай пул чогулат. Азыр мына саатта айтып аткан ушундай кайда айтып аткан 100 миң деп атыр. Мисалы үчүн аксыныкы 4-5 эл айылы кошулуп атыр да буякачы. Буну общий эле кылып коюш керек. 100 миң аппарат берсе, нагрузка келип калыш керек болот. Айтараканда бир жыл, чатканда бир жыл аксыда болот да деп атып. Топтола берет. Туура. Пул топтола берет. Аллахтын бермеги бар дейт. Bir жыл аксыда болот, bir жыл чатканда болот. Мисалы үчүн бөлүш кереги жок да, общий эле кылып кыла бериш керек. Жок, ошо общий болду бу тамам общий. Азыр бизде деле бар да бербеген айылдарчы. Туурабы? Калып кеткен буларда деле бар. Бардыгыбызда бар. Mayli, alımça koşumçalar. Daha söylemişler. Жок, ушу чим, врач. Ақтөбе күшке чабат, Өлөн булак чабат. Кылтырлай, ой. Болду, башка кызыкпайт. Камтери. Ошо камтерин Кандай кылабыз? Онда эмки жылы буларга беребизби? Yo, эми ошого баракчы чаткал бар, экөө келишет. Туурабы? Чаткал жакшы алат да. Yo, мындай да булар барып ушундай экен деп анан биз алабыз деп башлаганда анан кабарлашабыз да. 12 Biz jакшы өткүзүп бергенсиздер болду. Башка эң асылы судьяны шайлап алыш. Калган энди алтыбыз дагы чечип көрөбүз. Эми олдон телефонда дагы сүйлөшөбүз. Ушу башка эмне дейбиз? Ошо тынч өтсө, кийинки улакка жабыр болбойт да. Токтот деп койсо, ушундай болуп атат. Волейболдо мына ушу алабыканы токтотуп койду, 5 жылга токтотуп койду. Ошого биз азыр эми башкалар эми айтат да, я алабыкалыктар кылып токтотуп койдуңар дегендей сөзгө калбайлы. Бул сөз бар сөз. Туура сөз. Эң биринчи ар бир айылдын аксакалы бар, ар бир айылдын чабандözü бар. Ар бир айылыбызда бар да. Ар бир айылдагы балдарыбызды өзүбүз сыяйлык. Өзүбүз сыяйык, ой. Пай үчүн өлбөйсүң, элдин алатына калбай. Көтөңүз нормал чап. Мисалы менин балам чыгар. Сен улум каргашабга, бирөөгө тескер атсаба, бирөө жыгылда тургузатын. Бул менин тоюм эмес, же сенин тоюң эмес, бул элдик той. Деген ата-эне баласына тарбия бериш керек. Бардыгына айтса ошо жерде имам пайгамбар айнеңизге бирөөнүн атын алып салып,
Bunda qarash kerak bu to'y. Bir mata janjal bo'lsa to'y to'xtaldi deb bir söz. Shuni bazing to'xtab qolasing. Atın kabaka ham arzu var. Ol emas, boshqa yoqqa ham minus qilamiz. Bol minus qilamiz. O'sha uchun har biroving boldar barmi, qo'lg'onching barmi tushuntirib jaqnay boqila deb uydan bardiq nesa jaq so'z tuqib barsa, o'sha yerda ham yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytilgan o'sha yerda aytilsin shu so'z. Endi aytamiz uni ham, chiqib aytamiz. Ketmedi-da, irgacha siyosat bo'ladi. Общий o'tkazishki degan haqına çıkmadı. Çıktı. Komşular etrafı oldu. Çay özgürlüğü. Herkese çıkanlar insanlar karavan olsa karavanda ötüyor. Caylanında. Biz topta veriyoruz. Çatkal alacak, çatkalı şu özün caylanında ötüyor. Oşanda ya. Ola Herkese Ola oşanda bola öyle mi? Ya onda bol bol var. Çekiyor. Yok. 3 rayon birigip kılaveretkenmiz. Bolğаны жайлап эле алмашат. Азыркы да эле bunlar. Bunlarga nagрузка болот, төртөй айыл коштаттылар. Opşu bolan karavan caylanında. Кысқасы мында кыскасы призовой фондтун отчетун бизге бергиле. Биз ошто кылышка аракет кылабыз. Болду. Бизде чынында бизде 3-4 айлык чабат, кан чаппайт. Эndi майдашыбыз полный чабат. Бизде 3-4 айыл бар да. Бирок ушундай өтүшкө аракет кылабыз. Призовой фонд мисилесин бергиле. Эмне сайылган, эмне болгон, кандай кылган биз ошто кылышка аракет кылабыз. Yıldız öldüler barazılar. Koydan o şerde çın açış gerek. Bardығы беріледі. Uaq baştalbay sorup Çatkaldan gelgen. Çatkaldan gelgende Süle'den bargan top. Nerede kalık hemeselemin toptan söyleşeziler. Noğun çok oldu mu çok koyup atırıp da sizler kaç ottu beredi o şerde. Anan giyinki yer salın koşattık ben koyup versem sen koyup versen hadi elini koyup versen onlar österin işe. Onlar österin yer ki. Айтып атып, общий кылып, ошо общийге биз тагы ошо бирдей кылайлыбы? Жетет. Кем ылбайлы, ашырады, кем ылбайлы. Биз Кудай кааласа берде ошо ким акча кошкон болсо, ошолордун отчеттөрүн отдельно өздөрүндө да беребиз. Мисалы үчүн 100 000 кошулду, силердин акчаңар кандай кеткенин бүт өзүңөргө беребиз. Ошо ал жактан счетко которгондордун да акчаларын өздөрүнө отчетун беребиз. Элдикин дагы беребиз. Мына топтоп келгендерге списогу бар. Ошол сумманы айтып коюшубуз мүмкүн. Айта берсең убакыт кетет да. Бизге ошо айылга тайган кезин берип болду. Осмонеге тайган аксакалдар моундай дагы. Токтоп туруп 10 000 кылгандан моундай. Торпокту эмне кылабыз акырында? Ошону ham айтып жатам. Буларды кетирер. Булар унчукпай кетип калды. Ошого бул меймандар ham torpaqda ne kadar torpaq tekeni? Torpaq bitti o mnolak var oldu mu? Apkel nere soy sırttan geldi meyvanı sen çekip götürür. O yani uşul boyunca hem toktap dursunlar. Mana uşerge gelerken o meymanlar. Şu meymanlar Çatkal aksı gelip uşerge gelip muşerde saati sağa kança akça tiydi. Ravşan sağa uşerde atçottu beremiz. Oldu şu. Turavı beyman gene üzülür. Oşa cep bütkenden keyin turavı atçottu berişimiz gerek de. 12'si biz 13 günü veriyoruz. Kaç yot? 13 günü ola mı? Ha, 13 günü abette pişirip torpakta. Gelesler, açıkça balaslar torpak diyem diye hareket eder. Oşa da anan 10 gün ver bular ketip torpakka çakırlar diyen bular. Yıl olmayı isteyse torpak 3'e bölüp koyuş. Teke kalıyor. Tekeni hem aytınsan o şu adam var da akşam aşağıya alıp ketem onu hem. Yok bunu ondayda bir ayılda yok az bu boyunca yok. Beni kara. Gelin. Yok ben karasam bir adam pulam koşuvatır da 10 bin 20 bin. Ol puldan alıp ketpeyt ko. Şu yerde kalat. Men ha tura ilaç. O ilaç kim tura? Ey. Kim aytdı? Esli gel albayız. Gelet daha yıldız gelecek ha. Tekemeden torpak şerde soyla. 12 günü. Şöyle dımdama bolar. Saat 7'de bize gepedesler. Anan gezbe kakalım. Kapı ol bu özüne koy. Bu akşam tapta gelen. Bakın lan. Şimdi kapı şey otursa sonra mança. Amin. Bak karazın gıdır tarzın getmez söret versin. Genk peyil versin. Asmanı ağır açık olsun. Yüzüne carık olsun. Allah Teala kılvatkan toylarlar jakşı bolup ötsün. Baş bergenge baş bersin, uzun ömür jaş bersin, ketmez sölet bersin, keng peyil bersin. Yeri jutubuz tınç bolsun. Bardыңар aman boğla, yeniki toylarda hem şunday toplanıp oturuş. Bardın Allah'tan Tak. Aksakaldar. Palbandardaki 16 bin.
Orta Muğum palbandardıkı 47.000. Şakatlar aylı 21.500. Odan keyin Sumsardıkı bir tekemeden 15.000 akça. Bir tekemeden 15.000 akça. Bunun akçası bile koşamın. Tak, odan keyin Akbaşat aylınıkı. Tak, 35-37.000. Komsomol aylı 22.600. Birinci Maydan 11.000. Tak. Savetsay aylı 16.500. Karavunkür 15.000. Kökserek. Kökserekten Abdügan. ökmötlük var eken, anan Abdüganlık var eken, olur adeline yazılgan. Abdügan, Abdügan değil. Abdügan'ınki 5.000 gegel. Ökmetkin koşmadı. Hı, Abdügan'ınki gegildi. Köktaş. Kökserek. Tak, Köktaş 30.000. Azamat. Baymağaylı 15.000. Maşallah. Izar aylı 15.000. Koşterek aylı 15.000. Aktam 10.000. Capasaldık 16.000. Kerben Kurpuskaya 50.000. Ölümbulak 50.000. Tak, Koşalmurut 15.000. Örüklü 15.000. Boldu. Elden düşken akça şu lan. Ha, bu elden çoğulgan akça. Opşi itoga. Tokayanda. Hemen de aktarmış. 424.100 som akça. Toptaldı. Opşi itoga. 24.100. Yana 788 milyon. Hadi diye kapalı İlyas degen ona o Canşar'dan asran kurup 1000 som da verdi. Buga koşulgan emes. Koşulgan emes, çöntölümde turur. Çöntölümde turur. Ha, çıkar ya tamam. Aytavering. Malik degen Ustalovay 2000 som. Ondan sonra Nazar 2000 som. Aksakal mı? Ha. Koşterek. Mukan 2000 som. Nurmamat 500 som degen. Özüm aytıvan. Berbize şüpheles de. Ne o zaman adam alganda aytkanda. Berip koyup ketkendi. 500 dersiniz mi? 500 som. Koçon 500 som. Koçon 500 som. Aksakal mı? Yok. Kızı tokoluk. Olmaz. Bir sağdan yeterli yapar. Aybek magazinci kozmak istiyor. 5000 som. Koçonda 500 som dersin mi? 5000 kuru verdi. 5 lira pul. Aybek 5000. Ha Aybek 5000. Kança pul oldu? Ne oldu? Ya İlyas'ın kança dediniz? İlyas'ın saldık o. En başında bunu. İlyas'ın 1000 som. Ben topluyorum. Ben kötüğünü aktan al botoğunu kapıya kasar koyuyorum. Ne oldu ki? Alan değil. Ne var? Kökserek'te kança kotor dedin? Kökserek hükümet 40.000 davadır, Ali gegen yok. Yok. Vapros. Başka akça yok mu? Kotorgan. Hükümetlerin yatalardığı var Ali. Ana 11 kettim ne var? Ha 11'in yakın geyse. Tutuldu. Özünün aktardı. Gelgen ne bilen aktardı da. Horozeke koştu değil mi?
Opsiyaga qo'shilgan. Opsiyaga qo'shilsa. Endi esep taqtan. Endi qo'shqanda esep qo'yapti. O'shanda qilib beraylik. 435.100. Endi buga noğlar qo'shildi. Misal uchun 20 ming oxirgi qalatdan. Minus 20. 319.580 so'm. 319.580 so'm. Qolgani. Qolgani. O chiqmaydi. Torpoq. Sumsat 15 ming gellikda. Bugungi tomoq ashtığın hesap kitabi menen расходу чыгарсак, расходунан тышкары ошондо канча калды? 319.580 so'm. 319.500 so'm. 500 so'm калыптыр.